Emine kılavuz sen be. Böyle elbette. Ne kılgan ne kılasın? Uyuma geldin buna koronga jettildin. Uyuma girbeym aylan. Bar. Men köteyim. Спорап болуп кой. Мен кечинде болуп каякта болдум десе, азыр дагы бир белекетти айтам, эртең беттешип калсак да калпыз. Экөөбүз бирге айталы да. Айткан менен баары бир экен сага. Азыр сүйлөшөсүң дагы макулдашып айткандан кийин эртеси кайра мас болуп алып кайра чыныңды айтып салат экенсиң сен. Кишинин баарын калып кылып. Алыңа инструмент эман көртүрөт, бусуп атат деп. Бусукка кылып кишини. Эми саны деле ошондой эле болуп жүрөт дечи анан. Тайтып отурганың керек кой, мен кеттим. Кой. Койчу. Эмне шылтоо тапсаң ошончо байлана. Коет, шылтоону чогуу таап чогуу болдук дебейли. Эмне десең? Достор менен конок болуп калдык деп кой, болду. Кайсы дос? Тамак ичип келетам деп, иштим деп ачыкка жатып ал бир күн эчтеке болду. Дос деп кой. Ишенген досуң жана Жанибекпи? Жатып ал деп кой, мастер таң атып калып турайм, үйгө кирбей эле кайра кетип калбайлы берди. Эртең 2 күнгө отчет берген жакшымы? 2 күн бери эле берип койсо отчет, бир шылтоо менен бүтөт. Ача, улам мен айтып турган жок. Жолдош бала дейсиң. Жолдош бала деп жолдошуң жана Жанибекпи? Тим эле туруп эле чейресип акылдуу болуп кетет. Баягы күндө барбай калбайм үйгө. Анан барбай калып, береттен калп даярдап албайм десең, менде митапчылык жок да сендей. Опурайда. Ак көңүл жаным эчтеке оюмда жок эле кирип барып атпаймынбы? Кирип барсам эле аңыраңдап эле каякта жүрөсүң деди эле. Оозума Жанибек кетти, сен айтсаң болчу экен. Мен айттым, Жанибектикинде болуп, мен аңыраңдайсың. Таң аткынчы болдум. Ой, таң аткынчы болдум. Үйүндө аялы жок экен. Мага эрмек болуп отур деди, экөөбүз шахмат ойноп отуруп таң атып кеттим. Ишенбесең телефон чалып сура дебирип атпаймынбы, оозум кытышып. Аны мен айта койдум десең, эсине деле келмек эмес. Ана телефон чалып алып сурап атпаймын. Алло, Жанибек, алдыда кечинде силердикинде болдубу? Деди да, мен эми ойлоп атам, эми тоңк кинемен мындай кылып кетер десем, переживать этип атасыңбы? Түндө биздикинде болду, азыр деле жанымда отурат деп атпаймын. Акылдуу болуп кетет да. Мойнуң алып кармалып калдың мен. Ана эмне кылайын анан, жанымда отурат деп атпаймын. Ошол жерден деле буйт берип кетсең болмок. Кантип? Ошол жерден деле буйт берип кетсең болмок. Сурачы Жанибек келсе одан, жаныңды жакшылап карачы, ал биякта отурат деп айт деп койсоң болмок. Кайра өзү айттырыппы. Машина бузулуп калып таң атканча жолдо жүрдүк дебейли. Кайсы машина? Ушинтип ушу жанагаса калып канагы ушу билимиң жетишпейт да. Шунчалык неграмотныйсың да. Сен только жок деп, акча барбы дегенде эле жок дегенде жаңылбайсың да такыр. Хот мас болсоң дагы акча барбысы жок деп точно айтасың да калыпты. Башка жерден айта албайсың да. Эми мен калп менин машинем болбосо, же сенин машинең болбосо, кайсы машинени айтасың эле аны? Бирөөнүн машинеси бусус аяк деп не бар дебейди. Эми ошончо сен таптың, сен дайы жакшы калып болгондой эле айтып сал, момдой. Жок, айт, наоборот ошондо ишенбейт. Чын, ушу сени алдагы бетиң менен ким карамак эле деп дагы ишенбейт, чын. Койчу, накта жан кечтисиң го, аялга чынын айтып болобу? Мындай. Бир анекдот билесиңби? Бир анекдотто мындай да. Бир киши такай бильярдка көп барып чыккан да. Бильярд ойнойт экен да, анан эртең менен да бир жерге болуп калат да, бильярдка барбай элечи. Анан ал жерден чыгып келет, анан кийимине бордон кийгишип, аки-пакиден. Агала. Анан үйүнө келет да, анан ар дейт да, сен айткандай. Суун оосун кой бербейгендей болот да. Киргенде эле каякта жүрөсүң дегенде. Болгондой айтып, мен кече күнү бир отурушта болдум. Андан кийин андан чыктык. Анан үйүмө жеткирип койчу деди бир келин. Анан жеткирдим, барсам нан ооз тийип кетпейсизби деди. Анан нан ооз тийгисе эле таң атып кетиптир дебейби? Кайра эле ооз тие берген го нанды. Анан десе тиги аялы, калп айтасың акмак деп, калп айтасың деп коет. Калп айтасың, сен дагы бильярд ойноп жүрдүң деп коет. Ошондой чынын айтсаң, наоборот ишенбейт, Жаман куура кылсың, Эми ана алиги тот демей эле өзүм деп эле айтсам эмне болот? Жак.
Али менде эмнесинде ажырасың эми? Анда мындай кылыш керек. Анда точно менин башыман өткөндө жасаш керек. Бир шылтоо бар. Чоткий шылтоо да. Жакшыбы? Кийин бирдеме дейсиңби? Жакшы болсо дейм деди. Эгер жаңы болсо. Мындай болуп калды да. Билесиңби? Аялдар биз таң аткыча үйгө келбей атканда эмне жөнүндө ойлонот билесиңби? Жок. Адегенде ойлонот. Жини келет, өлтүрүп кайрама, аман эле болсо экен. Машина сашына коюп кетпеди экен деп. 11-12. Андан кийин машина коюп кетсе экен дейди баштачы. Чын. Жини келет. Анан даярданат. Сени келерсиң деп. Ушундай сөздөрдүн ууларынан чогултуп тандап күчтүү сөздөрдөн анан тырмакты ушундай курчутуп даже репетиция кылат болуш керек булар. Күскүгө каранып алып. Кагаз эсикти тотуп. туптур айтасың. Кийимин айырып сенин окуттан ыргыта тээп аны. Ушинтип болуш керек да. Мындайдын астынан эч ким кутула албайт. Эртең менен мындай аялдын, мындай даярданган аялдын астынан чыккан киши өлдү дей берди. Эмне кылыш керек? Мындан бир кутулса карга кутулат дегендей, сагыскан кутулат дегендей, бир кутулса мындай киши кутулат. Даярданып турат ушундай, арылаган атат да. Сен андан биринчи арылабайсаң өчүп калат да. Бир ганас болсо. Ал үчүн аябай калың бет керек го. Жок. Тактика болот. Стратегия деген ушундай болот. Ал үчүн сен андан биринчи бакырып ийишиң керек. Ошондой өчүп. Мен байгала ушундай болбодум. Бирде шылтоо таба албайм да келетип. Анан бир тең түш милиция баланын машинасы менен, милициянын машинасы барбы? Ошондой менен айдатып алдым. Жүрүп үйгө барып келели деп ага деле айткан жокмун. Оюмда ойлодум тигинден кичине уйбагылар депчи, уялар деп. Келатам, эмне шылтоо айтарым билбейм. Эми калбай калганда калдым беле айта бер. Эмне кыларымды билбей кире калдым да короого келгенде эсиме келди. Астыга басып короодон баштап кыйкыра баштабадым ба. Үйгө киргенде ушу успеть этпей калмакмын десе. Короодон баштап өлтүрөм дей баштадым мен. Мен өлтүрөм dedim ben. Öldürüm de böyle girip vardım. Kimdi? Bilmiyorsun dele. Sanıklandı dilini nüsüş gerek bulmadı. Dayını çok öldürüm de odasın. Öldürüm de böyle girip varganda öştü çınıyla. Men uruşmak dursun kimdi dep çipilikte var beri men aylanıp жүрөт. Men kimdi aytarımdı bilbeyim je taң beri. Ойлонуп атам да, кыйкырып атам, бирок ойлонуп атам ары бери. Басатам, бир маалда ыйлап жүрөт байкуш. Эмне болду кимди деп ошентти. Анан сен айтайын дейм, беттешип калсам эмне болот дейм. Тигин айтайын дейм, алны беттешип калсам эмне болот дейм. Айылдан бирөө келип турду, айылдагыларды айтайын десем, баары эртели кеч жолугат да, айылга эмне бар деп ишенбей коёбу дейм. Бир маалда таппадым. Altım uçtu dedim. Kaç altın? Dudukçu. Vay canım. Oşondan başka kitaplar yok. Aliminin bitti şunu bulmayın da. Moyuna koyalmaysın, cesurat bilalmaysın da. Onun dilin gevrilik işi bilmesen girmeyin da. Altım uçtu dedim. Ne oldu altım uçtu dedim. Andan gibi bitti şu. Yol açılıp kaldı. Yol açıldı, improvizasyon gitti. Aytdım, restoranda oturduk öyle. Ben çıpaldarım bile. Altımız utandı ne oldu oraya. Bet başın bari kan da koydum. Gel var, direkt dedim. Alan koy uyuna jetkireyim desem, onumda savaşsın da milisa gelip karma balı bu konuştu. Koy sabakan joktum desem, je milisa şembeydi. Aytçı desem ki 60 kunkul da aytıp verermeyin. Yok ustad barıp kamak salmaz o dedim. Desem ülün göreyin 60 giy kokta göğüçüp kalkan okşayın bak.
Koyam 60 karaya gelsin. Çay içip alıp tamağını içip jat deydi. Kayaktagı tamak dep fantaziyam andan narıp iştep ketip atpay bu. Niye deydi? Basçı ver dep jelkeden alıp gelip. Karamayısın mı dedim. Güzelmez dedim. Guragalı bile olsundan Allah soğuş bitir. Buraya ne geldi? Ne gelmedi? İstirap öndürüp alganı geldi dedim. 1000 so'm istirap öndürüşke alganı geldi. Oy, çağırmışsın etmedin yok senin. Anan oşen desem, emin yakalasın. Beriş gerek bermesen, iştegen jerge bildirsim ne bolat dep oşen. Oşen desem, çınırla beriş gerek deptim. 1000 so'mdu karmata aldım. Aldım da gayra ketip kaldım. Kaldı mı? Gayra ketip kaldı. Gayra. Жақсы шылтығы келе. Tamam mısın aytık o? Kakıra susunu aytkında 1000 so'm alıp çıkakal gayra ketebiz. 1000 so'm Karasam dağım, anda aytam. Açıkla aytam. Emi bolşunca alıp çıkayın emi. Bolşunca emas 1000 so'm. 1000 so'mdan 1 tiyingemiz aytam aytam. Bolça. Aytam. Bop, hazır uyda bolşunu alıp çıkayın da kalganın bolsa tiyaktan deyip de bir özü tamam. Sanıqın ona turup dur. Mınдай biz 60 ökөz takoşon diye jattık, sen çıkarıp geledin. Men sana telefon çaldım da, sen çıkarıp geledin. Kibel uyum. Yok, men tarınıp kalıptır. Ötkönde dağı boğu yok şektengeningde jaman dep tildep koyasın. Dur aytasın. Ben bir yakara çakıp çıkayım da, sen turttun buna, kapı olu aldı, darbe baktın da. Hey, altımız! Öldürümden başta... Hey, sakış! Bundan kutulgan durmaysın. Hey, bu ayakta jürüt. Uqtum. Tünde gelmep mi? Kaldısın mı? Ha? Yine oqsası. Gelmese kayracaksın buna bitti. Bu sultanı bırak koratma bugünkü va. Kiyinkiye dağı gerek etiyet giyin da bir zaman. Şıltonu totup turcu, kayakta jürüt. Ne ben? Hey, bunday kıl kayracaksın o deyip derken. Kayracaksın. Kayakta жүрөсүң. Сарсана болуп таң атканча түшүрдө отурабыз деп мен да мага да сылтоо жаксың. Hey, neme dedin? Seni менен кечке мунун аялын күтүп сарсана болуп отурдук деп кой. Hey, neme kılalım? Biz geceyle saat 5'te Oğuz'a çalıp deyip gelecek yoksun. Taң atkança uyukta kütüp oturalım. Saçkandı taştaçı. Orası karmadı. Anda seksip kalır. Dönülen söyle lan aynattım öyle. Dur, oturalım. Кылай мойнуң үзүлүп калгыр элиң тай. Журтта калган четим элиңди көрөйүн, журтта калган мени. Арка мойнуң астында калып жакчылык бетин көрбөй калайлайм элиңди көрүп кылай мени журтта калган. Аябай жакшы эмне болуп кетти? Үй жай барбы? Бар үй жай. Beti yok. Otur. Мындай кылалым, Кемпириң аман эсен. Эмне бети жок? Самырлавны аман эсен экен. Мына келди, эми санаатынды кетейин. Sen kalışma, men bu amene senin gereği yok bunu mağa. Kayakta жүрөсүң. Мен де ойноп жүрүпмүнбү? Beti yok. Hani men kettim. Taң atkança yemine oldu dep, geçen saat 5'te gelgen biz ökөz taң atkança uktavay oturasın nerede? Gözünüz kızarıp. Beti yok. Sen уктабай турсаң мен ойноп жүрүпмүнбү? Müçösü buzuk. Ne ойноп жүрүпмүнбү мен? Oynap жүрmesen ayakta жүрөсүң. Ана жетимдерин кечеусун кар түшкөндөн бери мектепке бара албай калды, бутунда иштекенси жок. Базарга баргам элек, бут кийим алып келейин деп. Pazarga taң atkança жүрөсүң. Ya, Баканса укпайсың мына кийин кылбайсың мага. pazar taң atkança istейт Сен bilесің. укпайсың аяшананы. Жок угалем, бирок уятта таң аткычакты сарсан. Мен да үй жайым бар, гана барбай отурам үйгө. Жок болгондой таң аткычын баканса укпайсыңар бана кийин. Не болду? Кече базар кыдырып жүрсөм бир сен түшкениңде жолугуп алып бир абет кылалы деп кафеге кирип калдык. Кафеге кирип калсак сен акылыңды берип бана мойнуң үзүлгөн 60. Ким? 60 дейм. Кайсы? Дудук 60 сен акылыңды берейин. Эй, Аяш. Эй. Emele biz tamaşalaşıp süйлөшүп atkanda sen аңдып турдуңбу? Аңдабай нетпейле işte мен укпай эле келдим мен. Аңдып турдуңбу деп. О жерден уктуңбу? İşte мен укканым жок. Anam ne? Sen az bunu onun aytka. Эмне? Эмне мунун айткан? Dağaççı, kotuç, hukçu. Баканса укпайсың мына бир аңыраңды байсың. 60
Duduk, he? Yok, emele bu yerde durdun mu sen? Ya turganım yok ben şirler eşikten geldi. Olarda tutasın durdun mu? Yok turganım yok. Yok. Kodusu, uğaltın da. Muksana da sen sana. Ana keyin sana duduk ölümdü görüp kayın turgan eken. Oğuzum urdu bit barda kanjalap kan ölümdü göreyim. O tut ukta ayağına sen ukta he. Vay uksam. Kuda sen Uğaltın. Emines uğaltın, sen hakkında haydi. Baktır da koy, çek. Anan. Ana keyin ben eski tanışım eski beçara. Ne oldu da akıvalın sıra atsan bir vakta yerde kat müşteri gel uruş ketken dedi okşat bir milise gelip alıp öközlü karnı var ölümdü göreyim aparıp kaması. Allah koyarım karma. Hey, Boldu mu? ne devatasın? Hey, Betüş yok. Hey, al şu toğlu degen bunu oğlu hazır. Hazır görüyorsun. Ya boldu sen adam bundan götürsün. Koşunan neyine gol gülüp öpeyim. Tak. Tak etti. Ayıp bitmedi mi hey? Boşver. Bir milise karnı var öközlü yerde kat müşteri uruş atavadı. Hey, Betüş yok. Hey, Betüş yok, hey. Hey, ortada bala çaka var, hey, Betüş yok. Kanti boşan şu toğunu aytıp cüresin. Kanti erkekler aytkan şu toğunu aytıp sen cüresin. Betüş yok. Aa, bekti oğlu sen jürösün. Kalsmaç. Sen kalsmaç. Hayatın bir kanday ekenin. Niyattegen yok eken, taŋat kıçıqtagan yok sen. Aa, silerde Gelip uyat alıp var. aytkanına. Silerde uyat var, silerde bet var. He. Ökönün ayalın ököz sen yüzünde kütüp oturup taŋat kıça eki tüvöt kayaktan geledi kendim. Munda gelse munda çok, anda varsa anda çok. Tağı bet var. Aa, buna uşuntu aytsan. Ne oldu? Ya itile bolturmuş. Ne oldu? Bular görse nele çok dese görse bular mistin üyde ökömüştü gütüp. Biz silerden üyde ökönü gütüp oturalım yatırmaz. Vay hatta. Hey! Ekran tiyakta oturdun mu? Ökön tiyakta. Ökön tiyakta. Tör telefon oturmadı mı ya? Sizler bir yakta oturdunlar kıyırattım. Tamam kaç oturmadık mı? Sizler serge girgiler, sizler ölüp kettiler. Biz Taksim'ine gelip kavar alıp ketip attık. Kokusundan bir yaka gelip kaldı öyle. Kitin arda çok, yüzün yerde çok oldu sizler. Biz de gelip git attık Taksim'in onu. Kayıt attık. Kayıç oturup da kayıçlanıp kalıklar, yeskilenip kalıklar yok. Handaymışların okun or gelgen yerde bizim balacak avır görüp etse bilmeyin. Hey! Ne takside oturatkalım, sen gel çıkartmadın bile. Hemen girgende bu çeşkincirde bulardan bu kimi yok. Bu Bunlarla çeşkincirde gaya geçip daha. atkan ben. İske çeştiler bile. Bandarda Bet çok, bet baktar da. Yine güçet. Ova aldavayla koygular. Ayakta жүргенің orada. Da gel oğlum ona gel. Ayaşay. Şimdi kolayızı geldin gözüm çektim ben ayırdım ben getirip. Ayaşay. Annem böyle çınыңды айтчы. Altımızda kimden uktun? Ova kimden uktun dep. Kimin ayalıma jara ökerimin. Ayalım uşunçalık ayayım. Kimine mınандай olup men antıp kelem de maskalı alıp maka altımızda altı jol aytmadın mı? Ondan da kimden uktun dep böyle bektirme açılık kılıp maka. Bari gördün mü oşo? Birimizde kıybayımızda he? Kıyvayla kalın. Kıybagan üçün aytıp berdim da çınımdı. Sen ölüp geçsen sen kara jerge girip kalsın. Koyam he. Ova kıçın dep. Koyam he. Beteli sonun indüktün teşettün deyvalım. Boldu aldavayla koygular. Münday kılal Ayaşay. İnne olup kettin. Üstün üydeki soğuştudağı bas kılalı he? Hey! Son birazdan üstün soğuşma. Öyle şu. Hem az öküz bir yerde kalıp kalsak. Bu hayalımdan anca çıkırsa tuğru olur. Koy adam geçirge. Balacak var ortada öyle.